Ćao, pozivam vas na svoju radionicu katativnih slika duši koja će se održati na Zelenom vijencu broj 11 kod našeg legendarnog Tome. Termini su 3., 10., 17., 6. od 10 do 13 časova. Računajte nekih 3-4 sata, zadnji termin će biti definitivno 4 sata, gledat ću da bude u roku od 3, ukoliko želite malo više, nije problem, između će biti sedmica dana da bi se to sve procesuiralo i da bi postavili pitanja, da bi počelo da radi na nekom nivou, a o tom ću kasnije. Ko održava, znači par riječi o meni, ja sam Zdenka Knežević, živjela, odrasla, rođena u Düsseldorfu u Njemačkoj, vratila sam se na naše terene, naše prostore natrag, s jednim dijelom zato što su moji tu, drugim dijelom zato što želim upravo da radim na mindsetu, na mentalnom zdravlju i mislim da je danas važnije nego ikad da radimo na takvim stvarima. Samo da napomenem da sam naravno trener, da imam NLP master i da sam obučeni life coach, znači imam iskustva, vodila sam više radionica i grupica. I što se tiče katativnih slika duše, one su bile dio jedan od mog programa polaganja ispita, diplome za life coacha i jedna od tehnika koja je napravila najdublje promjene i jedna od tehnika koja to radi na jako, jako prijatan i da ne kažem magičan način. Znači, ovo je zaista nešto magično. Ono što primjećujem u našoj regiji, na našem Balkanu je da je svijest o mentalnom zdravlju, da treba na njoj masivno raditi, da može da bude puno bolja, da naši razgovori na tu temu moraju biti puno konstruktivniji, pozitivniji i fokusirani na rješenje, ne na problematiku, ne ulaziti u analizu, paralizu, znači iz jednog ekstrema u drugim, nego naći taj neki balans, integrirati ga, znači jer gdje god je, kako da kažem, ne negiramo problem, ali gdje god je fokus, to i raste. Znači ovdje smo fokusirani na rješenje. Ono što je divno na katativnim slikama duše, znači ja ću vam sad malo opisati šta je to. Katativno imaginarno doživljavanje slika je razvio profesor dr. Karl Leuner 1947. Kata, znači slika, timos je duša, znači katativne su slike duše. Ona radi na 3 nivoa, na osnovnom, na srednjem nivou i na visokom nivou, na naprednom nivou razvoja ljudske psihe. Stoga i 3 termina, za svaki po jedan. Imamo taj osnovni termin, on ima par sličica. Možda bi imalo smisla da prva radionica bude duža pošto ima više slikica, ali možda jedan dio možemo sami da prođemo, možemo se dogovoriti, vidjet ćemo u toku radionice, znači fokusiram se na vaše potrebe, fleksibilna sam. Znači tu imamo nekoliko aspekta ljudske psihe. Znate, mi percepciramo našu svijest, naš svijet perceptiramo kroz slike. I ovdje radimo na nivou duše, ne radimo uvjerenja, ne radimo, ima divnih puno tehnika. Ovdje ulazimo u introspekciju, slušamo taj vrisak, vapaj, potrebe naše duše, ne mora uopšte da bude vrisak, mogu da budu potrebe. Ovdje se fokusiramo na to. Ono što je pozitivno na ovoj radionici
i u radu u ovoj radionici je što je jako prijatno, nema logiciranja, nema dijagnostika, može da ide u tom smjeru, znači, ali na jako prijatan, razigaran, kreativan način gdje, kako da kažem, ne moramo da iznesem ako nam je neprijatno da pričamo o našoj privatnosti ili ulazimo previše u našu privatnost, ako smo zatvoren tip, ne volimo uopšte da pričamo o tom. Ovo je zaista jedan, kako da kažem, safe place, kreiramo sigurnu i bezbjednu područje u kom možemo da se otvorimo kroz slike na kreativan način, bez da pričamo o sebi, jer slike pričaju za sebe. Znači, radimo na nivou slika, sve u našoj podsvijesti, znači znamo da je čitav 90% naših programa radi nesvjesno. Malo je onog dijela koji radimo svjesno, znači matematički ispravno, ali većina stvari je na automatici. Učenje isto nesvjestan program, ono kad naučimo nešto programiran samo radimo, znači imamo tu neku nesvjesnu kompetenciju. Čim nismo svjesni neke kompetencije, znači da nešto znamo, tu smo, po defaultu nam pripada i onda nam je jako čudno da to neko uopšte ne zna. Znači, i ovdje radimo na toj podsvijesti da osvijestimo te slike koje su pohranjene u djetinjstvu, u prošlosti, znači na nivou duše, koje možemo da promijenimo tako da radi za nas. Znači, dosta je tih slika koje možda nas opterećuju i ovdje kreiramo taj prostor. Znači, mislim da ćete upoznati u toku radionice, možete me postaviti pitanja prije nego što počnem previše da teoretičim. Znači, na kom polju radi i šta vi imate od toga. Znači, ovo je nečim možete je koristiti u poslovanju, vaše poslovanje može da se popravi u svakodnevnici, način na koji perceptirate svijet, sebe, u vezama, u partnerstvu, u roditeljstvu. Ovo jako lako možete prenijeti na nivo, ne na nivo, nego u roditeljstvu, u radu sa djecom, da vam se djeca na taj način otvore, pogotovo ako su introverti. Preporučivo je i za one možda koji se sami bave coachingom i koji imaju klijente. Šta dobijate od toga? Ja vam mogu reći moje iskustvo i neka od iskustava ljudi oko mene. Znači, ovo je definitivno jedna od najvećih transformacija, jedno veliko otpuštanje, jedno veliko prepuštanje u magiju, podsvijesti koja može da radi za nas ili protiv nas, da se saglasimo sa tokom života, da se vratimo u flow. Rezultati kod mene su bili magični, ja sam doživjela baš onako u katarzu i fasciniralo me koliko je uopšte naša podsvijest pametna, koliko odgovora zna bez da mi znamo. Znači, sve u podsvijesti, ako nađemo način da komuniciramo sa našom podsviješću, sa našom dušom, ona radi za nas, postajemo ne samo emocionalno pametni, nego i kompetentni i mislim da to prapovjerenje u život nikad nije dovoljno. Na tom nivou radi. Nekima je pomogla u polju, znači da steknu više samopouzdanja, da steknu više vjere u sebe, u život. Neki su počinjali biznise od položenih ispita. Šta su još bili rezultati? Da, potpuna promjena navika.
bolja ishrana, bavljenje sportom. Znači možete unaprijediti svaki segment svog života ukoliko to dozvolite. Ukoliko imate neku specifičnu oblast na kojoj radite, možete mi pisati. Znači prije upisa napišite na čemu trenutno radimo, u kom pravcu bi vi želili, postavimo cilj koji želite iz katativnih slika i onda idemo u tom pravcu. Znači prijave na zdenka.knežević@hotmail.de ili na broj telefona koji ću vam ostaviti dole. Javite se, pišite privatnom porukom. Hvala vam na povjerenju i jako se radujem da vas upoznam u ta 3 termina na druženju i još više na vašim rezultatima. I najljepši mi je osjećaj da nekom možemo popraviti dan, a kamoli život. Tako, znači to vam sigurno obećavam od ove radionice, jer znam da je radilo za mene i za mnoge moje drugare i kolege i za mnoge moje klijente. Tako, vidimo se, prijatno.